Bukan lo kan lo mata bari miem lo hai timung sa dak nali tum lo man spok lo tak ke so lo Oke, most welcome lo. Alang li aprang beda kam klam rapet mesen ing udah menit. Peni abangku lapen dak local leader. Ini tumlong aprang ating pen kam klam rapet rapet orang tu. Itu don pot ningarong piklo. Tumlong don lo. Tapi alang li worker tu step by step nang jodul bombo. la persona ka aku nagi join di tum la persona ang ring Tunggu lah. Jadi kayak hala BJP ada boleh কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও জইন কৰিব আমি ক'বলৈ নাযাওঁ হিমন্ত নিজেই হিলি আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা গুচি গ'লোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছত কেনেকৈ ধৰণে কি বুদ্ধি কৰি সোমাম সি নিজেই চেষ্টা কৰি আছে তেলা khai la morsing ti so khai social media la no ma chi thang do nangli phan si ku se la mini son jog ita la chola alang li krem lu la bang so ku tha ke nangli la feel ke da mi ko son la chi thek lo demokrasi itu mah bisa do demokrasi abang alam la panengge lo na la son alam kenengge bang ke kilon di inuda candidate lo bulote আমি তেওঁলোকক শক্তিশালী কেণ্ডিডেট বুলি ভাবোঁ যেনে ভোটটো সদায় মানে শক্তিশালী চলাম লাহে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰক্ৰিয়াত চলক মোষ্ট ৱেলকাম এই ধৰণৰ কথা লাচন আলাম পেনিয়া গাংফয় আলাম কেনেকৈ Sir, uniform civil court of tak PC punya. UCC abang ke naken tungke kroy kroy nongke laso uniform civil court ke banje masih himonto nengge lo kaferem tang ho karkli tang ho pini bo kathat pini am biji tu tang lai be wonang po sipu mati it is part of the UCC so bang ni tum kroy itu ma culture ko nalo damponte itu ma forum ko nalo damponte lalu ke pamer dia dampan ke job len ang claim tamin tungke kroy John Ali MP ada te pido krem ceng ke. Klaim ceng apa akama bangke Rahul Gandhi cicaket lo ni pia commitment ni papleng po article 244A na implement pinang first step lan and second na bangke ini to malong socio economy program the piglo council or state government or central government or kechenek the piglo layu pavedang po rada to phan akemi akwa jampon Sir, tang te Citizenship Amendment Act of tak pipu jinang lihin tan. Citizenship Amendment Act aprang ke CAB lo. CAB ya hotse daso hotse insai pa mesi cross by cross point by point ting by si papleng nang ya porlo. Lapu papleng pa me ya dia si wantan lo nona bang ke sama long ria long ke do khai atum amathanga language amathanga culture along effect hedong. Mana endanger rang amasi ratum thur paglo education do bomlo la bangke ning do kalam lo tenon nangli me check men la ka district ke thomarat phan chi hek me ko pe message ko piang tu le nona por ke rat du kamang hu lo person du ko ka thek thang tamang hunang ne lo article 244A pa implement lo nang la peni tum political issue bang tan ke solve po la so api socio economic problem do ana bang ta che solve do nang la pen rong ru kedo tauna long kedo ahiu amunit tumanda lang cari pon paminang po la pen ini tum kadog we lang pet pen la so pong bidhana bang pareng lo nang la pen la so demokrasi bang ta intur pon tulo na thank you